Magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan kapatid. Nandito ako ngayon sa palayan. Nagpapahangin mga kaibigan. So naglamiis dito yan kakabsat. Nagpintas iti agtugtugaw dito'y tamtambak. Aglang up kadag iti fresh na hangin kakabsat kinagayam. So makita tayo man yan iti tiyempo kakabsat ket naulit at naman yan iti makita tayong blessings tunggal may sakara tayo day blessings tayo man nga aga po iti langit kakabsat kinligayam. So nagpintas kakabsat yan ito ay mga kaibigan, nagpress ko iti angin, nagpintas iti agangas, nagpintas iti lumangab kadag iti